abandi biteje imbere babigezeho bamaze utwabo bigira inama yo kuza gusahura iby'abandi ngo umugabo nurya utwe akarya n'utw'abandi. Ndizera ko nabivuze nabi, ni umugani. Mbahaye intambara mwe murampa imari yampaye nkako numva bitoroshye. Icyo nicyo gihembo bagashaka buhake biyemeje guhemba Afrika, umugabane mwiza wifitiye imari munsi y'ubutaka. Ngo baradushuka batuzaniye amahoro, bwahe amahoro iwabo yarabananiye, bari kurasana ku mihanda ayo nama abandi. Afrika yifitiye umutekano ngo baje kuwuduha, bwahe bo kanyagwa baje kuduha amakimbirane n'inzara. Ndabeshyera nanjye hano nje kubagezaho ibihugu 10 byagizweho ingaruka na bene ngango, none ubu bishwe n'inzara. Bivuge neza, ibihugu 10 byishwe n'inzara, babihinduye puberi, umwanda. Nje ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Lilibi Osama. Mbere yuko dukomeza, ndebera niba wankandiye subscribe kuri Retina, iguha ibiganiro byiza cyane. Ubu niwo musanzu nkusabye, murakoze cyane niba mubikoze. Ikaze. Igihugu cyiza ku mwanya wa 10 nta kindi ni Malawi. Ibibazo by'ubukungu n'imihindagurikire y'ikirere bigira ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi no kubona ibiribwa. Malawi ni igihugu gituwe na miliyoni zirenga 20. Wumvishe bavuga icyongereza wakeka ko wageze mu Bwongereza muri London, bwahe ko wageze Lilongwe mu bakene. Amakimbirane n'ibindi bisa nkabyo bituma bicwa n'inzara bakaza ku mwanya wa 10. Noneho hari uturere ugeramo twa Malawi ukipfuka ku munwa kubera ko urebye nabi wahakura indwara ziterwa n'umwanda, macinya n'izindi. Aho n'ahandi ni muri Nsanje, Baraka, Chikwawa. 70% by'abaturage bari muri Malawi bari mu bukene, mu buhanya, nta mafaranga, nta mirire. Muri make ubuzima ntibworoshye kubera ko biragoye kubayo. Niyo mpamvu baza ku mwanya wa 10. Twerekeza ku mwanya wa 9, haraza igihugu cya Somalia. Somalia, ubonye idarapo ryabo ryiza risa nk'ikirere ushobora kwibwira ko n'ikirere cyabo gisa neza, bwahe ko ari intambara, amakimbirane, amabandi n'ubukene bukabije. Wabona idarapo ryabo harimo inyenyeri wakeka ko ari amahoro. Reka da, ahubwo ni imitungo iriyo myinshi cyane, ariko kurya imitungo yabo ntibabibasha kubera ko nta bwumvikane. Umurwa mukuru wabo ni Mogadishu, bivugira Icyarabu n'Igisomali. Imyivumbagatanyo no kutumvikana bibashyira ku mwanya wa 9. Utagira ngo ni umwanya wa 9 mu bakire, ni mu bakene batorohewe. Twerekeza ku mwanya wa 8. Umwanya wa 8 turahasanga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imitwe yitwaje intwaro nicyo kintu kiranga DRC, ariko utumva imitwe yitwaje intwaro ugire ngo nibyo gusa biranga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho hari mu bihugu bya mbere byuzuyemo imari munsi y'ubutaka, ariko ba nyiri igihugu ntibabibona, ahubwo ni ukwirirwa bagwana. Kinshasa yo uyibonye nk'umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntiwakeka ko ariho huzuye abahanya bivugira Igifaransa, Iringara, Swahili n'izindi ndimi. Intambara zaho zituma baza ku mwanya wa 8 mu bihugu bikennye muri Afrika. Ni inzara, intambara y'ubukungu, buri wese ashaka gukuramo imari ariko akavayo ateje imivundo n'ibindi bituma abenegihugu bahora mu ntambara. Twerekeza ku mwanya wa 7. Umwanya wa 7 turasanga igihugu cya Eritrea. Imbogamizi za leta ni igihugu gitoya gituwe n'abaturage bake bangana na miliyoni 3 zirengaho gato. Imibare itari myinshi cyane, bivugira indimi zirenga 4. Narabeje Saho n'izindi ndimi bituriye hafi mu ihembe rya Afrika, ariko nabo ubukungu reka da rukingwa na 5.
nabo inzara ibageze bubi. Wumvise ari bake ngo byakoroha, reka nawe, ahubwo byarakomeye. Niyo mpamvu baza ku mwanya wa 7. Twerekeza ku gihugu cya 6, ni igihugu cy'u Burundi. Ahaho ndahageze nipfuka umunwa bitewe na perezida wabo ibyo atangariza amahanga, ngo reka dangwe ku 5,000 ngo baguhereza isahani, ku buryo ngo uri imbere y'isahani ntabwo wabasha kureba uri inyuma y'isahani, ngo ku 5,000 gusa. Uyu we yihisha inyuma y'ijambo ry'Imana, ariko inzara nta muntu ujya uyihisha, irivugira. Ubushomeri, ubutindi nibwo gusa bwibera i Burundi. Nta peteroli, nta mari ihagije bafite munsi y'ubutaka, ahubwo intambara zo gushaka ubutegetsi n'ubururumba bituma abandi basigara inyuma, kandi nabo batari bake, bigatuma baza ku mwanya wa 6 mu bihugu bikennye muri Afurika. Twerekeza ku mwanya wa 5, turasanga igihugu cya Niger. Amapfa akunze kugaragara mu gihugu cya Niger bigatuma baza ku mwanya wa 7. Igihugu kidakora ku nyanja, bivugira igifaransa neza cyane, ariko nabo inzara niyoroshye. Umurwa mukuru ni Niamey. Niger ituwe na miliyoni 27 zirengaho gato, ariko 70% bituriye mu bukene. Amapfara bishe, bibereye mu buhanya. Sinakubwira nabo baza ku mwanya wa 5. Twerekeza ku mwanya wa 4, turahasanga igihugu cya Sudani. Igihugu cya Sudani ngo bikijije bagenzi babo, kumbe niya tekinike ya bagashaka buhake ngo mube mu makimbirane, bo ngo biyorere imari mukizubaye. N'abanyasudani biyemeje kuzubara, ngo imari nimushake muyijyane, ngo barapfa ibidafite agaciro, kumbe iby'agaciro bari kubibajyana. Umurwa mukuru ni Khartoum. Sudani ituwe na miliyoni zirenga 40, ariko 70% karengaho bari mu bukene. Bamwe bahitanwa n'ubwo bukene, nabo bahita baza ku mwanya wa 4 mu bihugu bikennye muri Afurika, bitewe n'intambara zihora muri Sudani. Twerekeza ku mwanya wa 3. Mwanya wa 3 birumvikana ni Sudani y'Amajyepfo. Sudani y'Amajyepfo, amakimbirane maremare hamwe n'ibibazo by'ikiremwa muntu bivamo ibura ry'ibiribwa. Tugaruke kuri babandi batandukanye na bagenzi babo. Aho kuhagera ni ukubaho gutangira kubara amasaha ugiye kubaho, kubera ko uba umeze nk'uwambaye igisasu kizaturitsa igifu mu gihe wabuze icyo kurya. Ubwo nigiturika urumva nta kundi ni ugupfa tugashyingura. Ngaho da ngo ndarengeye, reka da. Sudani y'Amajyepfo, ibibazo by'amakimbirane, ibiza, imihindagurikire y'ikirere, urumva ibiribwa byakera gute? Ninde washora y'imari? Ntawe. Inzara rero igomba kukwica, nta buzima uzagira. Nyine iyo nzara bafite rero ibashyira ku mwanya wa 3, Sudani y'Amajyepfo. Twerekeza ku mwanya wa 2, turasanga igihugu cya Chad. Ibibazo by'ubukungu, amapfa bigira uruhare n'inzara ikabije mu gihugu cya Chad. Chad ni abaturanyi ba Sudani, nk'uko babivuga, uturanye n'umukene amusiga ubukene. Inzu nziza y'umukire ni adresse y'umukene, ariko aho reka da siko bimeze, kubera ko Chad izengurutswe n'ibihugu birenga 3 birimo Niger, Sudani, Centrafrica, kandi abo bose bari mu bihugu bikenye. Ngaho ubwo urumva ari nde uragira undi inama? Reka da, ubukene nukubana. Chad ituwe na miliyoni 18 zirengaho gato. Umurwa mukuru ni N'Djamena, ariko ubukene burabarembeje, rurakinga 5, bibashyira ku mwanya wa 2. Mbere yuko dukomeza twumva igihugu cya mbere, nshuti yanjye twabanye, manza urebe niba wakanze subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byiza uhereye kuri iki. Twerekeza ku gihugu kiza ku mwanya wa mbere, Repubulika ya Centrafrica. Abasangira ubusa bitana ibisambo. Centrafrica nayo ituranye n'ibihugu bikennye nka Chad, Sudan, yamaye nka ko numva ari wabo w'abakene. Oya da, navuga gutya mukanera amabuye. Ituriye n'ibindi bihugu bikize nka Yaounde muri Cameroon, ubwo yo ibarushiki
ngaho namwe nimumbwire muri comment. Centrafrica ituwe na miliyoni 5 zirengaho gato, umurwa mukuru ni Bangui, ariko miliyoni 5 70% bari mu bukene, mu butindi, mu buhanya. Inzara irabishe, mutabare. Uratabara si intambara ntiboroheye, kandi Centrafrica ikungahaye kuri petrole, amabuye y'agaciro, ariko si ibyo babibona. Igisubizo ni oya, ahubwo biratwarwa n'abagashaka buhake bateza ingorane z'ubukene. Ibihugu byose biri ku rutonde, intambara zihagaze n'ubururumba bw'ubutegetsi n'amakimbirane adasobanutse. Ibi bihugu byaba ibya mbere no ku isi yose, kubera ko byose bikungahaye ku imari yo munsi y'ubutaka, petroli, amadiyama, zahabu n'ibindi byatuma batera imbere, ariko byose ubu birimo intambara zidashira. Mu gihe barwana, abandi basahurira mu nduru, bene ngango bapakira indege bigendera haza bashya, n'abirwaniramo bakiyongera, n'inzara ikiyongera. Urumva rero bazicwa n'inzara. Uru rutonde urumva ari ikihe gihugu cyabuzemo? Wari uri gukeka? Nyandikire muri comment umbwire igihugu cyabuzemo, kandi nkwibutsa kunkandira subscribe mugezeho izindi top 10, wandike na comment. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Ciao ciao, shalom.